menulian ti Pwuhng ko kasanat kaisak petengata sabun matai uya kupur toror kasilisak riyawat ranwat niara November yaisak keu paran kawan riyakat riyasak silu oranwat wiaran kayuan uya kupur toror wat dailan kagan katlamol dailak daiban katyang nan lolo oi men patuan Sergeant at Arm Solomon and Kalwatato President and Yukon Point UCCP 1 Creely Chak when we are low it. Chay uyagayaw nan sa Kadkadaur Church ay man uliyang child dio kachokan sensan. Tapi ngawaw lang kuburan sa chay coach. Kuya gituan sa bulmar kapay mak Olympic na peni kachin type kung speaker honorable member kan kung chay koros may opener mention na ranot. Kalangan ni main coach, kaya kit pioneer kacin kupureta, senchungalan kian so mawat, kasi ni open o wiyat sakaratan kapin, o bilpaki sa bulmar burmaw o kupur kalangan, kung kasantikan, kung teachment sa naranot. Main sa match coach labalap, kacin kupuregi speaker, honorable member kan, sa bulmar arbich. Sabun marmaran. Melel, kalautela, limbok reray, unan bungat skors, kesan kapwaren, kuya sabun marsaulan, puson patat. Kalangan nir, kuya kesan din men sangat ramot. Kainir, magkacin kasanedi, kasan tuwats, o sepeki, kainir, magkacin kasarawila, autaban kasan din men sangat ramot, kasan dikan kors, o kich kors. Image nioralap may William Kiti speaker honorable member kan o kich course sa karkita numaran coach na o coach ng saraw Kalangan kupromi one paron Creely Chak pwede low na kung ulian kin kachait tiyak Child Cafe Katla Montai pwede low and mayor ay baan po na siya chief clerk and patulan and at Maltatog and roll call. Senator Abraham, Imang. Senator Kikuabis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Imang. Senator Tucker T. Daniel. Imang. Senator Sosir Edgar. Imang. Senator Wilfred H. Edmund. Imang. Senator Stevie Gay Edwin. Imang. Senator Brian P. Edside. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Imang. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Patumat man. Senator Senbelina Leca. Senator Miguel Mike Loyola. Hey. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Senator Erlyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Net. Yet ngay may. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Mitoray Simina. Amen. Senator Jason A. Walcher. Amen, Chief Clerk. Nay, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Clerk Essential me Chorus present Karatak Traika Katlanan sa Pulmatay Uya Kupur
Amo mal proyek pengka kulian trai tio ya sabun lama trai sakaratan kapeng. Mel sakaran misiko kapeng lap angku proyek ni lap. Wawlap angku proyek raksoko wawan ki sabul mar. Wawan ki isoko sabul mar lapalap mel dekent ko nana lengko nangkani ko. Waw toro rong lapalap kay tikaros nan balian triak momotso o government, national, state or local government. Wawan ke kabinan Pohnpei, Honorable Oliver, Karyawan Kabina, Honorable Yowanis, Pwuhng Lapalap, Honorable Joseph, o yang amu Pwuhng kan koros. Wasakset, wawan ke Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Senator kan koros. Ibilmen, wawan ke Melel Wan Paron Chak, o Lapalap kan koros nan Chamberwood, Pohnpei, Pohnpei koros, pon kalapwet, pon tagapei kan, onan way laut kan echampa. Rakat oktrail pateng, ulia pumail kan nan, uya kupur toror kasiyaisak, silisak riyawat. Trailan ka kan katla mo trailan man pon sa floor leader abra. Kalangan main Mr. Speaker, kom kupura bagi ban yang sakasakar nan waya-waya cungal sakratan kapeng kay poni wawan kak pateng. Sabol mo yung mutual me kung ulian kedir memot kesempal wajo tausia way dan pragan korusia wasakset mang speaker ay tungal wan kun kami wan ki vice speaker wan kemelel riyay kan pagkapayan honorable senator kan korus ibil tungalan ko wong railakan me patyang child may isang ranwat nan kalari o irailakan me bil patyang child nan men kapesya kan. Speaker, iman segera membuat kesempatan wajib bagi jalan kak. Cora ketio apali nampai sak lemau nan kalender meyai miscellaneous. Chancel kamagut sang floor leader talent cora ketio nampai sak lemau yai iratoron wagi amia utupan kamaguto akta ikat ketio pon nampai sak lemau o iman pon as floor leader. Speaker kong pura mo na iban pajuan nyata kamaguta enggak sansal nan record me senator outside yang patyang child. Kalangan floor leader record and reflect ma senator outside yang patyang uya kupurun ranut. Speaker wow men pajuan bagi memot kesempatan o yata kamaguto bagi jalan kak sapulman ki ran payu o sapul majal jebana choro wat meban iditin yalem November risek payu Riyaman asan salamo kamagit memia sang floor leader bagi sapul majal uya kupur choro wat en ray ki ran payu o iditin yalem koros mo utung kamaguto masani ay uang masani so kamagut poita kamel me sudah masan pe kara tai me pan waya u sabul matai u ko putoro rot pan rei kiran payu o pan ititin yalem kalangan kamu plolito ejual sekarang mau sebal mang speaker ibiliau sekarang buat kesempatan wajib bagi challenge suspend order of business o sabata laban ng Pwuhng o issue may introduction of bills or resolution Karyaman Chancellor mau kamaguto bagi ami utupan kamaguto tray sa paltalal po nambe issue walu yayanson kat kilon to patroan long kamotan ko sunnet kan the resolution kan kumail senator kan memia sabul mamail ta matungol kamotan ko sunnet resolution kumail kat kilong mamawar aktai bilkat la modal kamu floor leader speaker nuwa men pajuan uda kamaguto bagi challenge kak ni takti yo apali nampai sak pan order of the day. Karyaman kalangan floor leader sansal mau kamagutok Thailand product year pan order of the day yay standing committee report obuagi amia utupan kamagutok Thailand kat year po nampai isak yay standing committee report o ipan po na sa chief clerk. Standing committee report number mapki si saksilu lain ri saksilu mapet
Legislature Bill number Pwuhng Sakmarai Line Riyak Silu sang Salmuyum Team Finance. Chancel report wal pan report long sang Committee on Finance, Karada Speaker pan pon as a Chairman and Finance, Senator Joseph. Kailangan ko may mind speaker. Ejungol sagaran kapung kay po ni wow ang kakpatseng. Tapulim makomulian ketiar mumot wacho. Kalalalang wasakan mo ko naman toka. Wan kun kom with Vice Speaker Floro, Honorable Member kan Corusya. Pilmanyang po na siya wan nakiray magkatspatsunan kalari. Mike Speaker naman patsuan pata sa bulmo mo committee mo ni wow. Kuyata ka magkadiyog sa ilan kak sa bulman nakita standing committee report ng pwede mabukisag silo level niya rin isag silo. Kagkariyaman. Kariyaman. Chancel Kamugit sang Chairman and Finance, Joseph Kutailan Katyan and Masanaban. Standing Committee report ng pwede mabukisag silo level niya rin isag silo. Koros mautong kamaguto, masaniyay. Pwuhng masanisyo, kamagit paitar, pagkaya paitar, agtay-kat nan masanaban. Kami, Chairman Joseph. Kailangan Speaker, standing committee report would me kapratong nan mumot kamamataan ko sunod tiyo me wait dito sang kapina me patso ni nempe tapo ko wali sak limaw lepel niya rin silu o niyaralap maing Speaker reports kay rakiti item kan me saibaan ka sinapali me committee siyong-siyongan kawait ko mumotan sa paliman nakita and essential nan report nan palikariyaw item A led item T ima pacho wanaw teta kamatang ko sunod ng pepapuli sa kulmaw level niya rin sa sulu yay kupuran ka pinamay pukat item E o led item K nan team sa kailangan palian report iran kapat-sapat makommitment so kailan kita ang sumawa kapatsayang puyaki anan bukat sa paratan anan siya mag-child korong-rong ki sa ma-child budget na FY24 o pilmiya na kay pilparata nan moren fiscal year at chapta narinyalalap may Speaker one muni kan mag-child pa mag-committee siyong-siyongan pagkirin mo mo tuwa kakamanata nan masin ko sunod tuwa sa patpato na wan sala real of limanan siya mo nintuwa na kapatpaner o ang biligak sa insal me siyang nikalaut lang sa matayil budget ceiling me patpato ni million payo point ew awan muna masay applicated anasay nakakanapali hira pugats ay met my Speaker may mention ko yaki and committee at sungal sa karata oralap kalangan Comprehensive report sang Chairman and Finance, Senator Joseph. Miyata masanaban report. Motion and close. Speaker. Kami, Senator Loyola. Senator Loyola, Pedal Thailand Komal Miniteo, Tabang Komal Miniteo, Tariao. Kami.
Dahil sapat. Dahil sapaler o dahil katkat nan masinapan standing committee report ng Belimab Kisi Saksidu laban niya rin Saksidu. Kamu Senator Pahrek. Salam, Mr. Speaker. I join Enginkehlap kriyaw me paralan report. Kayo, Madam Chair Kasalatar, a bit one morning mabang parota ang poinin ang bagyo, Mr. Boyla. Kriyaw, a bit salatak chim. Ibaruan yang korong rano ibaron me samrail kusunet me miyan sodong pit ravan select the lowest bidder. Resansal me lowest bidder the lauchang one morning me miye kwen ka kapali chimwat. Iral parwan to bakpan 18,638. One awarding contract ma pantela nan iraira naisyo me contract yuyawi contractor ka kaptalong change order pen ka change wasagay maranan gutagran plan what measure anana be 18,000 watt 18,638 watt ensure anana be elga kamanata ri Shuru Padawan Makamiti Israel yang Tuan Kabin Plan the Israel Tulato man Kamanana 18,000 Misansan man Kamadawat Ibadawan Kamadan Plan Blueprint o Miyawasaki Mishutana Nabe where the Ibadawan Plan what no sophisticated chimwood. Kalam, Mr. Speaker. Speaker. Kamu Chairman Senator Joseph. Kailangan nung iragayo mapit Israel soon papakanan sa insal marapat-pato sa Solomon Islands rin so rapat-sola kayang matumato ni sociality sa wasang rechay main miya sa was rapat-soan siyang yari ang gag sa insal non-budget zero outline item po yung totokan na tiya sula na repeng wiyaray ko ayo ko lalawasan kamatong kaya mapit change order kami ito sa rapat-soan lalo mo sa member and committee mamangi the Pachowan Uyapen construction. Dari tama sa Pachowan kasumpal kayanan me Pachosang Chief Minister kalale option kapina o peni pil katarang ya copy puyagi Uyapen Uinu. Dari puyagi anan wa jo sociality dito sang kapina ngay me Pachowal no. En kakapali me sainsal mo melal dami sainsal sang Senator Pohnpei. मैं पिच कई उच्च लाउट की लाशा वन चर्चा में मैं पाई वन मोने मगचाई बांसो वन कमला हम पामी चेंज ऑर्डर आई कमला ने मैं प्रोग्रेसिव इन कंस्ट्रक्टर ओ इसमें पान ओवरसी प्रोजेक्ट को और मैं ये इमो आपचन मावला अताम का संपल चैलेंज का कचकीता वन चर्चा ये बांगा का पाली निउंसक डिजाइन में मियान शो वच amano sophisticated ang may kachin kubura pay yananan way numo wen ka kapali facility o ong way tokon nintuan tame Israel Pachowan tanan design me pitch based on ay wasam me jiban pagmangi ong change order isungal ko koyak yun ka Pachowan mabam anana pet show ay isu Pachowan member and committee. Atame committee kasong palagi ananwad lalato ang legislature. Isapon machild show ong nan sapon win Pohnpei project watch. And data ban pachonan winu. And kag sainsal me Congress kita the pachuan ta chalalop. And kakiyang tapon project watch. Pero mata-mata me pachuran chief minister epagpag ito ma show ko nang chadel kak kita wen munu watch. So loud. Kung ka kuya sa Pwuhng child show, ong public facility may banson diyan ang way so ano. Kailangan may speak. Motion close. Kailangan kawait Sansal Mao sang Chairman in Finance. Masular ay ban po na sa kamugat sang Senator Perez, chayang rutung timasin na po.
Koros mautung kamaguto masani A. Pwuhng masani show. Motion paitar ok tayo rutung tiyan masani pen report number 5 silu labanyari silu. Koros mautung tayo sabulman kita report masani A. Pwuhng masani show. Kamagut paitar ok tayo sabulman kita report number 5 silu labanyari silu ranwat. Report. Salam, Mr. Speaker. Speaker, Masalah ay pampuna sa floor leader. kalangan Speaker nuwaw iman beliau sakarumut kasampalu pagik jalan katlamo katipatuti apali nampe seksilu yaipil kalender. Karyaman. Essential kamagut jalan torok tiyan ng basic silu yaipil calendar. Pagi amia utupan kamagutok tayo katkatir po ng basic silu yaipil calendar. Uipan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Pwuhng line Legislature Draft 1 Pwuhng Act amending Stelo number 10L-139-23 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ong niwatawat kayo. Kalangan Chief Clerk. Pakpo na sa Chairman and Moni, Senator Joseph. Kailangan ko may speaker ni Wow, naman beliau pata sa buong mga committee yung kamagat ko mamuat ka sa Pwuhng Challenge ka, kamanata, kamamataan ko sunod ng Pwuhng sa Glamaw, laban niya rin sa silu, ni watawat kayo. Karyaman. Chan salam mau kamagut mamia Thailand katriyang nan masanapan kamamataan ko sunod Pwuhng sa Glamaw, laban niya rin sa silu LT1 o kamanata ni watawat kayo. Koros mautung kamaguto masani A. Pwuhng masani show. Kamagit paitar tay katkat nan masanapan kamoy Senator. Speaker niyo kalap, kamamataan ko sunod wat, may bana paliyada ko puran kapinak. Ong chair-chair tutog nan palikay. Pacho nan siya bulma communication yung may itan tito. Kamamataan ko sunod wat. So, pachang item kay committee pacho wanaleti sang piltip sa pulima child department kay. May anan ka sa parata na nanisyo committee karong-karong kay budget FY24 apo yung ansyo o sucho may tayangan kakapal nan tatawagin mo wakan. Dari tamag tayo bang kachin kamanata pacho nuwan sala real of limanan siyama and kaksain siya. Kalangan may speaker. Close. Masalah masanapan pampuna sa kamagit sang Senator Pahrek tayo na rutingti masanapan kamutan ko sunod. Koros mautung kamaguto masani A. Pwuhng masani show. Kamagit paitar tayo rutingti masanapan kamutan ko sunod. Koros mautung tayo katiyang nan kayo an watawat dan kamutan ko sunod Pwuhng sa Glamaw laban niya sa silu LT1 masani A. Pwuhng masani show. Kamagit paitar o tayo kamanatar kamutan ko sunod wat ni watawat kayo ranwat. Miyate kamutan ko sunod. Salam, Mr. Speaker. Masalah ay pampuna sa floor leader. Kalangan Speaker ijungal sakaratan wow sabal kong kubura. Speaker mo na iban pajolaw yata kamagita kamu kubura pueku wawa yang gak cualan dia isu KPC irailakan yang baca yang cair nan kalori may isang ranwat iban pajuan cep kita Mr. Really Jack Nawia President and C pilnya isu juga sama cair General Manager and PPA umepil kabing kolot kisang wasalabalab spang nan margin wen matalinim yay lap pay labalab matalinim iman nuwaw pagitak chailan kachkiyang ew kasamong nabalabal may pachang Mr. Chak yay Marston Ernest may bilyang yasong sawas and UCCP o mga nakapriyaman
mayay keeper keeper Pertin sang wenu o Selnik Moses iman bilbagitak chailan kasango Rail ayun na pala po. Kalangan floor leader pwede po mangi mesansal metoka year 1 paron cha ko Israel kan mayang patyang tail. Kalangan din 1 paron o ola kan mayang patyang 1 paron. Pulikiti sa bulmo mailangan siya o patyang legislature nan uya kupuran ranwat. Kalangan promail. Major point of privilege. Kamu floor leader. Speaker ma kupurakan sanerai men sekarang mo kesampalwa jo wata kamagut chailan kak chorok tiang nambe isak lemao mayay ay sawon ira choror. Sa party yang nambe isak limau po kumiyak kamaguto miya utupan kamaguto traigat katial po nambe isak limau. Kamu Senator Pahrek. Kalangan main speaker. Muniban yang patroin kak patian sabun memasan sekarang kay puni kapeng wa mi patroy nindang. Itu ngal walap pan ko promi bon ko five speaker floor leader Ye Honorable Senator kan Koros ibigman wan ki Israel kan me patian kita nin tuan KPSM ni ayer sang floor leader. Mr. Speaker, itu ngal rachoro reu. Epit Israel kasampan magchay kat lale. Ansu ki samalar umot kasambalwat kamanata resolution yu napagatar yang Congress of President mabit ugitaglan kanenen morning compact sansal President Kadkadaur kapinaw speaker sinluko me ang inangin resolution wo o pan patoyang nan uya pen tataw me bana paling apagi tataw pukat ya pantalar ay men nuwa o karak pekipan kupurong main speaker kumuyan kak pileo kamara ta kamitin limmen mapali tataw kasambalwo kalangan speaker sen kak tawla o ewang kapina o FSMTC parang kakawait tataw magtaybang katiyang lala sang met patola o ipagkarayaman main speaker. Chancellor mau kamagut memiya Chancellor sang Senator Carl Speaker and Pileo itiata kamitin limmen mapali sabul matay resolution me trial katarengar Congress. Koros mo utung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paita Speaker. Kamuin masan pa kamuin. Kalangan Speaker. Muna iban pato ay tungal sakratan wawo kay punian patong tama komtiyong gear Speaker. Pwuhng kan protonan momotwat ay tungal sakratan wawo bangko promo Speaker. Floors, Vice Floor o Honorable Senator kan Korusya. Speaker, ikamelele me yiram magtrail patpato wanay sa ukisit. Tema masa niya sa ukisit. Moinele Ketel sulara nana itiata komitiata. Kwe emir national government o ikamelele meraban taulanger nan totok merabang uya. Isto kamelele speaker me ketailanane ketailan dan nanti yang ukiyang FSM mekot me decision yo me enakir decision o. Ay kamelele me tatongkan me bantau to sang nan decision me uya kanenen monitong na state ka koto-koto kaya rin sa wood akatail ban itiyata komitin liman pagtailan taulanan ong nan isto non wewa kita magtailan taulang dole Koreaw Speaker ituwang chairman in komitin JCRP ran sa iyo Israel Pain kaweweyang yame resolution magtrail katarala national government ran sa iyo niya tayo name Israel nan resolution ong kanenen moni Israel nan concern ki irawo bosoto Israel yang
Ari mai tatak mi kamel lima kunong trailen taulala le speaker ke trailen kopungala mas na trai resolution no. Trailen kopungala o ki isang rail lala pwe ni ay sommer negotiate compact negotiation in money kan me wiyawi so lar mi ko try ko yang nan kanenen money ong nan state. Mo kan protonger it's an internal matter me executive and national o ke trail me ban eu ke pan. Ari ikamelele mo na trail ban taulan na neusong ang trail na ko wala man ay trail resolution. Kalangan speaker. Major Marshal Benwell, kami Vice Speaker. Kalangan speaker ay tungalwa bang ko promo yun. Melel kom ko bro ay tungalwa bang kakuli sabal mamuya mutungal me patoy bang ko bro. Ibarawan ng komus lor ano pol senators koros iralakan meso pay uyala malambot opil wawno ki oran mawon kapay ang koros men Pohnpei na papayan men kapasakan man speaker main kamagit mamiyamat essential makamti ang lumanwo aban re-regiran sa limaw pala within this special main tama kamti ba ngoya kay jaraban man patolaw patik yawasame pakpako patola mami yawasa kay miya pe kasal pa man miyaw ya pag talaw ya pan recall magtega kuya po pakatarpasanger resolution no lel wasakan at amon kamti wa bang kakananen uya met rangkak yawang kapna yawasa status magtay katkatya okay main tegoros mangi ngongen tama kawewe pamnya ulpilman legislature kay sakwat kan kak kaim sakala umuyo marasaunta kampalti o wakata mona taipan ulikityo legislature kap ut chapta tum son to tong kor sa legislature wat abayang ala legislature wat ya bantu to kari ma uya pakan tapi kasal kan tamamia mau niratyat kan kamtuan konong ewang gabna oya sabal makaway pagi makamawawin Pohnpei nan makatingin tatakot ang wewa pa na kahit yan ang uwang apo ang wewa pa na pagi ananakan mesupay win Pohnpei ang sawot melap melen agtalang kak mayangi rakan o kawewa yung aramasakan no pangalakasik kuliton mo ni pagat tama papan agtalang mangi o kakawewa nintuan tamu de banal kawit sangkapna to committee yo kompani tiyata I try to mal sakarmat man speaker kalanang ko mo o honorable senators kan Kalangan Vice Speaker, kami Senator Carl. kalangan man speaker kapung ki kawit mo ako mamiyasang vice speaker kaya bali sa karan wow kan kapung ki kawit din Senator Movik wagi sa resolution kasambal ki paduan masa ni paliyo mayang padunan resolution maka kawit tenen resolution no paluwa padulalo po ang kakapal wai paduan resolution no ansawat so do wasa mesayar ira mesansal sang Senator Movik ari ang kakawit po ki atapan niya kubukupurayo po ki sa matay tatakwat pagkatarpasang opil apel nan wewe atamiya kupurayo matataw magtail apali sa dopum imendede matataw pum o dan resolution wo so do wasayo mesayar wasame Senator Movik kasambal kian patuloy isang lago ari kalangan may speaker Kalangan Major Nanapantranan Masani Rawu. Close. Chancel में ये motion ट्रायल नृत्य तो माचन पेन इरायु में chancel अचांगर Senator Carl Horace Motung kamuguto masani uang masani show kamugut paitar o sang nilak में chancel अचांग kamuguto speaker and play utiata committee limmen में आपली resolution 196/23 Maestro Pancha Mungala Pwuhng kagan Pwuhng umotwat ya statisin kamagut
me sansal sang legislature. Iban patawan itiata member kau nituan ay patawan may nagkawait. Yay Vice Speaker, Floor Leader, Chairman in Education, the Madam Chair in Education, or Madam the Chairman in Health, or Senator Carl. Maistruman siya po ngala member and committee limban mo. Ipatrawan siya po nga kung kawait. Maya po nga member and committee limban may kasalitar. Madam Chair in Education, Chairman Excite, Chairman in Health, Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Chairman in Environment and Climate Relation, Senator Carl. O Senator Carl, nauya Chairman in Special Committee 1. Mamawar, ak mahal sa buliman ko, raan limaw, mahalin ka kan report to mamotwot. Masular, dahil katla mo dahil, kamu Floor Leader. Kalangan speaker ma kuburakan soner speaker ay cuman wow iman pajuan yata kamagit challenge ka kumaldisang nan uya kupuro sa balben na lakab klok isip. Tariaman. Ma mo na iban po na siya kamagito miye pakayal sang chairman kan. Miye pakayal sang chairman kan. Kamu Senator Carl. Alangan may speaker, pwede kuburon masansal kokotan kamitin limen na palira ka sa balwo ay menuwaw karagarak pwede sen kak eubene morin session kalang Chancel Pakay sang Senator Carl, the chairman in Committee Limben and Trubane Murin Uyakupur and Ranwood non-chamber. Miyato Pakay sang chairman Jagan Masular ay panpo na sa kamagit mamiya. Koros mo utong Thailand kumal di sang Uyakupuro sa palpan na lakap kulako isyak masaniyay uwang masaniso kamagit paitar o dahil pan kumal o sa palpan na lakap kulako isyak. Kalangan ng kupur koros sa malmatel Uyakupur erer.